Retera bangi za ntuku ithatu za gukungwira ontwire bwa Mumiru ni zaremete gwita na mbere na kurikia kuringana na mibango irereki bobobokezania na antu baria bakinyite nteriu bakiwa kinya ni baretete garune ya rais na aria barari kuewa barua chemiunda ende baitiri mamamburene batamenyaga kuja kunie nabo abangania bagitetera kumania na nteto iria tiethirite igitamba mitandaone ore uthirikari ya kaunti ya Meru yugite baterari na njara kiri mambura ja ende ni kuja igikake nelikithenji na iji Nege sanga gikojeri kiri mambura jara thuraniri na Rieto Meru Festival zarari kuambiria ntuko ya igoro kianine ya Kanivo kaunti ya Nairobi na kureka ntuko ya Rojo ende bobo butiromba kwithirwa bogekarika Soera mamungo jamiunda ya maumau na tulitero taitufietu ndwariani shetete na mbere kugwata mwanki mitandaone nyuma ya kuroba bainge kuoneka kianine geke barigari na guteza nerua ni aria video cia thimo ciumirite bakiaria na gutariria kuroba umite kaunti ya Meru bejete ikulu ya rais kenda kwariria miunda yao ya maumau na kunenkerwa taito tonto bakimanya ndo mwobo nduga kabisa no ngondite pesa tago kurucha kwa tweyoyo bao tuko kama ntuko ya aramisi otuko tweze omuntu alipegirana ngirize chambio ngiri mwana ambio na bishati ngirizo tinya na kama otuko all the way to the Tanzania State House. Kata State House to the Mwana to Antogokawe President Dr. William Samoei Ruto. Teu apariye to kama kiwe batu akafanya nyuda tukana nyuda. Leo tunajua teu Thirikari ya kaunti ya Meru ni ciumiritie na guciebaniria na mambura jaja kana makarika jaja igitegerwo ati gavana Mutuma Ntoithinkia na itete shiringi milioni 1 kenda kugwata mbaru kiatho giki nyuma ya makarika ja kujeri ni baugite bo bataije kethirwo abangania bakiatho giki kababa cetha irandari kuringana na mantu yangi ya kwarua kimitandao na mantu yangi ya karikire goro na ndenda kuwa chimebika ibithiri kura ntu baitwa Meru Cultural Center ibatu approachire bakiromba otethi no tubakiathokira papanga kitwa Meru Cultural Festival Carnival Nairobi na thirikari etu no ntu thirikari ya kuthikiria twabathikiria na twaba support ore tu support antu barabangi na ndenda kuitwa supported cultural event kundenda kuwa batwirira turetre Bomas of Kenya Carnival tuita Carnival iturethire kiatho kireo kibangie mantu amila na kina ndwimbo na kina mantu akachoro village Meru na uni ndenda kuwa nende tuuchoka kana kuthiria kiatho kyake ikumba kururwa ile tureye bandaye kuona kilimu ira irareo kule ntu bakwa baratumi kule ntu bareri mantu amiunda kule ntu bareri mantu amaingi mantu ya State House kwethira kwe something wrong irapenere Meru County government itari involved ngavana arasistite kana aratetheretie just the Meru culture te mantu yangi kurantu bara invite kurantu baba inge barari kiathonekiria na probably kuno kwithira kuna antu bara invite na njira itiagiri we are distancing ourselves kuma ki invitation watu tuturabanga kiathokiria ikirari na organizers bakyo na tutiumba kumenya uria mobilization ya antu kwatendire irathithikite batu twa supportete no ntitwa menya kiathokiria ingugie thirikari ku support all cultural initiatives kinya bamwe basani gukurukira mitandao ya Kinande ne bashiumiritie na guciebaniria na makarika ja kiatho giki bakiuga bone ngugene beti ukugitegerwa kinya kuribo barari bagwikirwa mpene nyuma ya kwerekana kabarete ya mari nyuma ya gutumiria kiatho giki twina antu baba ingi muno bara tura contractite ngugine ya
kwa advertisement chegie Meru Cultural Center chabamba gwitwa bloggers baraba kara mitandaoni muntu akahewa contracts kejaga ofisine akonania ngugire itete kinikenda ariwa kwa unandi uno mbeterete bejo ofisine mbalea lakini ugeta mtandaoni gwita kuga uria uraitire ngugi utire ino utirejo ofisine uti ofisi kara mtandaoni. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele wa Kethenji.